Barangay San Miguel, Barangay Bachelor East. Bachelor basketball. The ladies, number 3, number 3. Number 3, number 3. Copy that. All So,
Commander number 20. Time remaining 5 minutes and 46 seconds. The left hand waiting. Milanes, Paul, laking foul, number 18, Malare, first personal foul, first team foul. Shout out kay April Tapos. Milanes, Milanes to Valdez, step back, Second deadlock number 5, remaining in the first period, Malale. Number 1, Substitution. Power, Fred Malala. Raymond Dulas.
Dalawa, apat sa mga East. First quarter guys. 18-14. 4-point lead. Bachelor East. Michael Jackson. 17 seconds. That's the end of our first period. Score 18-16. Kaya naman mo. Okay lang sir. Boss, paki-edit ah. Sinatututok yung mukha. Nakapokus. Nakapokus. Kuha! Sabay ka! Kuha sa baba! Ano ba ito?
depan. Lapangan yang masa. Bendera. Bendera kembali. Bendera. Yeah. Point. Bendera. There we go. Acosta, Acosta, Points. 22-16. Wala pa yung Pablo. Selesai. Lebih dua First personal ball, first take ball. Acosta. To the Number 51, Rizal, back. Number 11, George. Bukan kalau dia maganda ko sa light, sa kaon. Maganda ko tama sa kaon sa light ay maganda. Acosta. Ano marah-marah ka pa dito? Ten seconds to shoot. 7 minutes and 3 seconds. Acosta. To Ventura. Ventura. Pinasakay. Malaki na sa kanino. Kaya Watson. Nice to verify also the head play. Habang sa pagkakot. Number 4, back. Manilo, bowling, Sinodo. Pass back to Halamunas. Good play. Wala. Halamunas, 8.25. Bakurin, sinakasi. Asat Sinodo. Satu tujuan. Sino? Acosta number 20. Para number 14. Thumbs up. Ventura. Ventura putting out. Giving it number 0-0. Halal. Number 3. Go. Atas. Cover. Head out. Have another 16 minutes. Second foul.
Number 0. Number 0. Number 4. Amigo. Out of bounds. San Miguel basketball. Score 24-17. Dalam bola Bachelor East. Celebrating 6 minutes. Second period. Second personal foul. Second, team foul. Pressure. Malala, drive. Sumira, Lebandai. Ada bola. Antoni. Number 12. To Malamas. No. Nakuha niya ng Bonel. First row. Inaalat niya na. Si Idol. Second row. Terminating 4 minutes and 30 seconds. Sanchez. Pasa de Puyo. De Puyo. Malala. Kepada Pati sa pwesa. Pwede kagawad sa pwesa. Nalakara. Dito sa Pwesa. Kagawad pa siya. Yung gusto mo. May nagkakawa. Juliano. Kuparami mo. Tumira ng boss. Kagawad pa siya. Raymundo.
Review na sa success. Review. Belas number 23, Lena. Number 23, pinalakas ko lang kasi sabi niya sa wala. Super Babalas Malaki Segera Bagus Balas Batulo East Basketball Check out there Kita tadi ini Milenas sampai kunci Satu play Milenas segera Nudu Babalas Kita Dia bakal hit the three. Yeah. Last 2 minutes. Third period, second period. Gabriel. Gabriel. Dari number 51. Malaki. Surrender the jump. Foul. Number 16. Gawe. Number 16. First second personal foul. Stop. 1-7. Football. There you go. Kuhan ka? Ay, Wansar. 8.5 seconds. Kaya nga kami susipal na kami. Pasa na lang kuman. All the taon. Lamang kiduwa, sir. Oblasan West. Ayun yan, Rizal. Remaining 51 seconds. Transition. Second play. Hindi na yung
Rodrigo Soriano. Sumakna. Gina umikot. Kaya. Yeah. Kaya kaya. 9 seconds. Down. Foul number 3. 7 seconds. 7 seconds. Hindi ka kapagdaan eh. Bagsak. Kamumi na pagkulanan. Kapagdaan. Kurang tama. Sir. Sikat. Parang nilipan ang kapag. Ang ganda ng pasa. Ano ba yung balik? Balik ka pas. Ito na kayo ito. Pasa na wala. Good for two. Hoy! Out of bounds. 7 minutes, 58 seconds. Meron na. Tal. Fred. Fred. Pinagawa lang ng Ryan. Ayun o. Patagawa lagi ka ba? Grabe, kasi really ang pagmamayo. Pero ka na. Number 3. Number 23. Number 22. Hoy! Ang ganda ng bulungan. Ako. Panmigay, Grabe. Rizal. Ay, boy. Wala na rated. Tumira ng press. Wala na. Wala siya lang. Pagkakan. Umaba lang ang kulito. Dahil ito nakita ng kulito. Pinasakalan. Sakalan ka lang. Sumulit ko lang madali. Pinapagod ka man. Number 4. Rachel. Mampay lang. Magkakadatag. Abing maintenance. Wala naman yung pakapit lang. Number 3. Dari ka on internet na. Daw na pagbalik ko pero First person on ball, first good ball. kanya naka-steady pa naman. Raymundo. Busy talaga ng mga Second play. kalimutan. Si Carbonell. Ang Carbonell. Boy! Foul. Foul on the floor. Holding foul. Yan, score natin guys, third quarter. Second team foul. 29. Wala ka. Layo, tsaka Jill Silaw kami. Milanes. To the goal number 3. Milanes. Milanes.
Nagpanahan, nag-set, sa Ruesa. Remaining 5 minutes and 35 seconds. Score, Prophet Rico, come on. Mendes, Nahan Subukan, to number 3, for the second shot. Number 3, However, 51. Rebound, Ventura, number 2, Umatay, Pasibilas, Two points. Kundi mo lang. 14-point lead. To number 1, pass to number 11. No good. Number 16. Angelo basketball. Ano? Huwag Kami ka pala di laptop. Sabar na ako ka di laptop. Lipat ka. Number 3 is your first personal foul. Lamang, ay. First row. Shoutout kay Salman Pagkatol, parang nilangin. Halabinos, sa naman! Kala ko na talping ka natulog ulit. Ingat-ingat. Mga players. Asa. Ready to go. Bulat ako mga bula, boys. Chakwesa, Mago, gumagawin bola. Ang Alaminos. Alaminos, tumatakbo. Pinasok natin. Alaminos. Alaminos nag-isip. Alaminos nag-isip. Good throw. 14-point lead. Basta nakakabit ko ng number 4, may pinapalapas, may nakikita ko. Adilaw. Meredith sa number 3. Boy! Nakatay na si Meredith. Hindi nila papansin. Nice pass! Nice pass, sir! Malaki. Uy, kasalubad. Kapitawan. Pasti sa kwesta. Bumas niya ang kawais. Aglaw. Tumaway na ang Ventura. Lalaki na tuwa. Alaminos. Sumigaw. Palito. Palito. Mr. Melendez, number 23.
Patay. Disney yung lipon. Sayang guys. Wala eh. Hoy! Ganda pasa! Parang volleyball. Sitting pass by Jubad. Good throw by Kagawang Moses. Oles. Sugal yung mga nawalan. Salinos. Sumasenyas. Salinos. Valdez. Parang titingnan natin ito. Siguro din yung tira. Hoy! Nag-cover. 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 Inaras nila yung number 51. Nagistan na yung pakpak niya. Dahil 1 minute 51 seconds. May nagistan pakpak. Rupa takes a drive. Hoy! A blast. Straight to Calabinos. Calabinos. Good goal. Calabinos 1 minute and 22 seconds. Raymundo. Foul number 20. First row. Hindi pa pasok ng mga first row ng Raymundo. Ang ganda ng pass out. Put back by the pad. 1 minute 17 seconds. And then let's go for the score. Calabinos. 7 minutes. 1 minute 30 seconds. Score 53-37. Third period. Ventura. Tumigil ang 3. Hoy! Hoy! Nakuha lang. Matchmore. Nakuha lang Costa. Hoy! Push back by Acosta. Slow motion moves. Hey, nahuli ng Andres. Andres! Julian! Naka. Back to the east. Calabinos to Andres. Nakahuli ng pa. To Raymundo. 35 seconds. Raymundo 51. Miller. Ginagaya Ventura. 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 Nahalas ng malaki. Kusale. Wala. Ventura. Malaki. Foul number 51. After 51, the third personal foul. Calling for penalty. Second and answer go. First throw. Line. Center. Yes. Time remaining 23 seconds. Third period. Gabriel. To foul. 17 seconds. Drive. Gabriel. Dari Venezuela. 8 seconds to shoot. Valdez. Valdez from the command. Lagu. That's the end of our third period. In favor of Bachelor East. So guys, last quarter na tayo. Final quarter. 39-58, 19 points. Lamang ng Bachelor East. Selalu saksepol. Akasa number 23. Satu menit dan 1 menit. Pilih Nalas. Boy. Suriano. Kuat. Suli. Raymundo. Raymundo. Asas. Asas di Gabriel. Bachelor basketball.
Ventura! Nakapapasa ako ng lalaki. Kaya ka pupunta! Yes, Ventura! Sayang! Tama na, Jack! Nagot palakas! Ang ibang Raymond! Sayang! Taon! 21, lamang ng Bachelor East. It's the third personal foul for the team. Personal foul. Basta personal yung pumasok. Second goal. Wala pa rin. Nakalipasa. Halang. Kukat. Wala. Nalibaw. Bumala yung sino-sino. Valdez. 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 Bulaya. Gabriel. Nagpangluma dyan. Sila. Ha? Maximo Pulitis. Number 20. Number 20 is the second personal foul for the team foul. Time remaining 8 minutes and 26 seconds. Score 60-40. First goal, Rafael. Naalat na nila. Si Idol. Second goal, Valdez. Valdez. Tumatakbo. Sabi niya, easy lang. Soriano. Kuarta ng Soriano. Soriano. Ang Sanchez Jr. at 3. Ako sa Soriano. 5 seconds. Valdez. Uy! Pass! Mali. Tumabalikan. Tuloy pa lalaki. Malaki. Ang bisong Barcelona sa kilalan. Ayan sa Kanosa. Cocaine! Number 0-0! Congratulations! Kanosa. Rayuda. Pareha ko ngayon. Yes, sir! Porgig ang manulang kami. 15 minutes din. Karakat. Holy foul! Number 1 is the third personal foul for the team.
Shoutout kay Jem Lali at kay Dudes. Nalalamag si Jai. Ito. First row, Alvin! Idol! Ang nangyayari sa free throw. Ang tao din ay dito kasi. Wala pa rin! Babas! Grabe! Alat! May bawang mga ilang sila lang sa green. Sunod ang mag-green ng buwan. Sa Costa. Ventura. Soriano. Soriano Costa. Palabol. Nakakot kay Bandan. Exactly basketball. 6 minutes and 51 seconds. Next game, sa National versus Production League. Takbakan na ito. Ngayon ito, kumalapit na si Costa. Kapit si Costa. Costa na nakuha ni Bandang. Anong lane ito? Pinagpag! Paul! Dahil nag-iisip lang ang After 2 minutes to go, personal foul. Penalty. Ito. Iwan na floor. Mendes. Pinapakaya ng bola. Pinapakaya sa Nagulho. Naharap ng balala. Balala. Tumaldes. Hoy! Nice pass! By Valdez! Behind the back by Valdez. Bupo by Valdez. Number 4. Raymond. Trying foul. On one. Material to take, personal foul. Warning for graduation one. Penalty. Idol, pasok mo ang free throw. Wala lang. Durang. Let's go sa line. Well, Let's go, yes. Material. Matahas na ang Samuel. Ribuyo. Joe Samuel. Put back. Acosta. Kabilang sa kaya. CLV. Acosta. Acosta. Ribuyo sa mga Acosta. Kusariano. Yes! Kami Kusariano parang ginagawa. Ang cute. Malate. Malate. Renay. Surizal. Bilangga. No good. Hoy! Pabang Rizal. Bilangga. No good. Ibang mga yung kula. Soriano. Sabi na lang ng best. Isa lang. Finally, 12 seconds. Fourth period. Last period. Acosta. Hey! Hindi tumigil si Gupad. Sorry, ito lang. Remaining 4 minutes and 52 seconds. Gugulo. Hoy! Ang Gupad. Nakuha. Nakuha ng buko. Para
Miguel. Ano ang minutes, gram? Beijing na net. Wala sa kapatid na net. Shout out sa buong Madrid, Kanosan. Actually, basketball, number 19. Pass to Brian Durbano, to number 15, to number 12. Number 15! Yeah, nakawala ng San Miguel, basketball. Rizal to Daniel number 3. Sa kanaling kamera, tuloy pa ng bola. Count it down. Count it down, count number 15. Yes! Into the 3 points. Hey! Patuloy. Ay, sige na pala. Ay, number 22. Kaya 4 minutes and 3 seconds. Okay na. Foul! Foul number 4. Number 4, let's go. Second, half of Kedua. Wey! Katahan. Wala na nakuha. Number 22. Wey! Pasok sa Daniel. Kuha. Save ball. Bisa lagi ikuti. O na. As well. On number 15. Number 15, second, half Hey. Points, limang ng Bachelor East. To Brian, to Carter, to Beckett, play, 2 minutes, 32 seconds. Reyno, Tumira, penasaran
Yes! Ang relax. Number 4, Raimundo. Pasok pa. Presley. Malakas. Number 4. Hingga. Number 4. Number 4. Let's go, Rapi guys. Let's go. 7 indigo.